Mensang mau ko Rusia, mensangan niesil, mensang kaselelia, peninikan ko Rusia, mabangkatta, yang yanan live wet. Amen, kalanganan kot, o kalanganan kupur ko Rusia, kalanganan kumailakan makin kat-katarato, sapol mamail kapagap. Iya cai kapagap imek cai memorki, imek cai kol-kol kipana atai koporopor, cai korospan mela. Cai korospan mela alter yau. Alangkolanan hel, alangkolanan lang. I karapana cai uya Bible study, cai sudah mangkolanan hel, el sudah pakai kapagpukta po atai. El kapagpukta ong railakan, mebampun sa kauno. So ikalangan kiyang kot, amukak, an kiyan sumawang koto, pagchailan kapagap o lukuriyangi o bilkas school. Si bantola choy o kiyang child lesson eo makasaya kamilele makwini postar pompechen kawaliya kapalan lamalam. Kawaliya kapalan lamalam. Mwahliel kayo kasambal I kupura child te achay mwahliel I making control palwara tunsak. Okay, mwahliel imakin tami matamatawa imi ban wuya. Gimay matamatawa mekot mau wuya win mau pampotye. Matamatawa mekot suwet wuya win suwet pampotye. So you ka sampalin mwahliel te lamalam imechay baneo gubana. Tay talaga saya kawaliya kapalan lamalam. Okay, rampuk saraw Rome sakriyaw. Rome sakriyaw masani kumailter kalmangi. Wiya kanen sambawat ap maitang kot angkatin kawaliya kapala lalamail kanunsak ar kumailam pana sata tama kupurang kot tama mau tama katin kupur paranki o tama unsak. Okay, tama mau tama kot kupur paranki o tama unsak. Tama mau tama kot kupur paranki o tama unsak. Okay, and kamu yongoy atra mwahliel pananana wokla. Pananana woksang penay kelep mwahliel. Ansa mi soche ipsapal penay kelep. Ansa mi ipsapal ay mwahliel pilsaikyang ipsapal. Nan nga na tayli me ipsapal. Mwahliel soche ipsapal. Karata mon ipsapal, murin ipsapal, mwahliel tutueta. Okay? Tama ipsapal remu yei hom spirit. Nga na tayli. Kareta makom sudapan bukit mwahliela kombanip sapal ap mwahliela makontrol kami kareta mauri naramasapan tutueta. Agachin masani kichail pan kak ud kakaon kau kawait achail maur makchail pan kau kawait te kakaon achail mwahliel. Okay? Ansa makchail second jay wong kaun o mwahliel kaun ke child silly. And so me ke child muitang Christ a child maur ke child konong kaun ta mwahlielo. Kaun kita kupurang kot, kaun kita tame mau, kaun kita tame melel. Okay? Karata ma mwahliel pan sodra turgmasanen kot, mwahliel pan kakaun maurin saulanga. Aritama pang kay puyeti maurin samba, perenin samba. Kenton samba, tatan aramasa ipsapal. Okay? Leuta kapreyang ngana tel kami ipsapal. Ngana tel kami miniminiang nganen Christ. Mwahliel so, papam so, inang so. Mwahliel, papam, inang reken ipsapal nan masa ng kot. Karata may panaleta cha Christ ayap so traute kniya masa ng kot ibandu dueta. Okay, bantu dueta. I karapang Bible study. I karapang Bible study po yung kak wukit mwahliel o kaunta inang opapam. Po inang opapam, soul mo kan. Kahit spirit. Okay? Pugsaraw ka dito yung child ang kautang ki ngen o melel. Ngen o melel. Palilaut may ban sa traw dito niya masa ng kod o iso trip sa pal. Ariyay kautang ko mwahliel papam o utuk. Strong no melel. Bagida mwahliel papa mo inang restrip sapal.
Isme sapal ngen. Okay, ngen. Karetara masaman so chip sapal, es chukak code, check out ngen o mele, les chukak. Ako saya ni ko soy. Maso chip sapal, es chukak ngen, pongen o makinip sapal. Okay? So, mwahliel, uya wasan mawin. Wasan mawin, pokita, ikak pertaranat ngay mata-matao mau. Pwede kita ikapakapi masa nan masa ng code so ay mata-matao positive. May pertaranat punsa sa kapakapun sa kauno ay mata-matao negative. Mata-matao ay sampa, kilikilang news, kilikilang kansas so panum sakla ay mwahliel tuwa battlefield wasan mawin. Okay, wasan mawin nan mwahliel naramas. Arya imagcheban eugban ranwat. Atail mwahliel katail kin matawa sukulki matawata kataman owewegi. Okay, isang ka mwahliel kin uyayang katail chaikin matawa, chaikin skulki, chaikin matawata, chaikin kataman, chaikin wewegi tuwa mwahliel o yamokmakit. Atail mwahliel ankin manamanen kilangata karapa weweki o wiyata pilipil. Okay? Tuwa tay mwahliela kauno kapagatan ka kairoir. Irongong katel ta wiyata pilipil kilangata karapa miban wiyakama tamis chipan wiyaki so aramas memelar ka naray mwahliel stratatok. Kamu yongoy yeyas ata mwahliel kono wiyamamaur. Okay? Atay mwahliel maging kosaneti momotrail, momonatrail mamor, momonatrail pan wiya, te momotrail nampungan naramas. Kitrail anana atrail mwahliel en wilia kapong tame sapol manggot masani memeled. Okay? Got mata o an kota mata o momon sapol man kot mata. Okay? Tame ko saya Bweki ay ki ang kitailer koto, kitail utang kapagpagtapag chile ne wang kauno, arya atay mwahliel te masanin kot, anane kaukawit atay mwahliel ang so koros. Metoto mi kaunseliseli ayo balasang ayo, rakin pilrikwas kimilaw kapag kiniya po yung kailan nanay mauron solang. Idrahalen mo, niya mo pisapaler, rong masanin koto imawiyata kailan. Okay? Rong masanen kodro patrong ngen sarawian remi kompang kelai. Amay pan ngen sarawitra ay pangagi aute kiniya masanen kod suka kelai. Chajan pan sawasay komo uya kapakap. Tuwa Pilipinan wata ime panalay ang omo kelai. Pagita kelai lo ko sanan masanen kod mamaur. Okay? Masanan ko itan tong kitail yakupuranggoten kawewe yang kitail yakupuranggoten so ansa machekin asola yakupuranggoten nak chail kapakap ewa pilitibak pogita chail wiya kapakap kupuranggot so macheban asa makupuranggot tama chail kin kapakap ki audana pang poita nan lapin patak riyesak silu isu ap tame matamatawa ye me utan takot I. Okay, lo kayang wayo ko saya. As a man thinketh, so is he. As a man thinketh, so is he. Tama mas mana matawa, yei. Okay, tama matawa, yei. Iban matawa pereti toray, so poita yung ngoy, masapwek yung ngoy, sakanakan yung ngoy, ibang wiyala is ngoy. Ay mogit kampang kasaleta tama yung matamatawa. Okay, may iban ko saya ngoy masamaman, ngoy son peweti man, ngoy son tama mau. Ay wiyakan bang baki tami mata ki isngoy. Okay? Karata kasampal boy kasayayar na puksaraw. Labing batak riyesak silu isu. As a man thinketh, ni mo naramasakan mata ye kin kasaleta naur. Okay? So atal mata tutuetra mowa o murina tela leta Christ. Ngana tel ka magan wokla. Okay, ngana tel ka magan wokla may kasaya. Mata sa ipsapal. Nganaya may ipsapal. Mata pang kamakilta kawelikapw nan masa ng God.
Waliakapun matamatao ye kawalialitan song chorus nana child matamatao mepilpan lel imuna child maur kichaila nana and so chorus and audekin mwahliel child ka masanen court when audela nana child mwahliel o wugitala child matamatao sang matamatao en sampa o matamatao kauno okay. Okay, armas kan betang kriya mo man ay paano ya matawa kauno. Well, matawa masanan court. Matawa masanan court. Image second post ki lesson kan. Pwede ka mo yan study. Study. Uyata call. Study kila chapter 5 wabe uran. Okay? Devil chapter. Scripture. Iran book. 5 wabe uran. Uyata sabol mo mo call. Uyata sabol mo mo kosandi, sabol mo mo plan. Men Keirdanan masanan court. Pogita, kaunora propagi chonto to. Malala chonto to. Chaimem bumbi, apodeta malala chonto to. Aramas me, uye papa kauno malaw sang aramas me sa ikono pata. Okay? Karita magchay ko Rusya makin uye kokoto to John Bible study. Magchay uyata Pilipilin iban memorize la scripture limau euran. Puksarawi makam wat ligila ko patron sawasan ngin saraw remi imebang wagit kamila kaiten ngoy kaiten kauna pata kaite keumomotso kaiten okay masanen coach makamaliale wasa patron kawaitin ngin saraw yang kamu pakamup sapal kambang Keirda okay and so me Facebook mo bang kisang kachal sang Bible study to way met ama masanong coach pasanelar amo mongyong yawasa kam mamorselia makchay bisola kak porpana kam wow ni masanong coach an remi kam ban morla okay yawasa makchay ban kalakalep selia apchala sa machay lipsapal nganong coach mir lalachal patrong atay kolokol masanong coach kachay ban morla bogita ye masanong coach magung buteng kachay ye masanong coach magung kapuya chay mwahliel. Okay, so long toto kin kisin Keirda murina railip sapa lara ganudi sang. Okay, simok o nimsakaw o traptak kokola sarawi aparal triak and more soto wokila tame kas kasaya wasa. Okay, so long aman mega ibil council ayo. Rokasaya o nasampunji aleta Christ ilalong ay kapalo inanan kilay chapta aletami so lawya ko. Tama kom chapta leki kom so traw te kila masanang god. Chaman ay ka school ki me Satan gun purodo. Satan met Jesus kick out sang nanaw mo more sang nanay more ang samag chip sa palo abang gun purodo chok. Arya bang gun purodo chok tama ni mawya tama chan pasawya amakelakel po Christ kamakeletar ko son la wagi Christ ko sanetier apo tron okay tron wagi empty tama ngayon saut masak lang remo yo re masak lang masanang god po masanang god cutlass okay masanang god kun palang away namparin masan Satan masanang god kun karatama masanang god mimiremi ako muyap uyen law ye sang po nam ka palakan Satan peran poka kom sutut dong ke katlasan po kamuyan palapaliyang okay so anso yung ngen sauti ko saya yer battlefield wasan mawin nan mwahliel stowe wegen na mang na mwahliel nanachay matamataw Satan amano kung ko saya man pir panu dan pir po trail ap komyongoy me plata maban piri pek te aban pir tauli okay ya wewen mo kapal koros kak pir tengen saut kak pir ap tame kom muitang en lelang mwahliel mwahlielen kapuye kilar masanang kot anso yo me kapalo pir kambam pelian anso yo me utangan travel pir kito yung negativen kambam pelian miya makininta yuya ba meron kapaka winanancing kapaka ay matamataw puretito sana lang kola selima karapa so chechar masanang kot okay yuko sayayar ponay video kan me aramas so chechar masanang kot ragan merla itaiti
en saudi tang rail seli kin buyan sa miyap jab solang ka iyap jam itang kraisay mawar okay aramas mebil kakpil warailar nan mawrin solang ap tamer oyo raman sweator rakak oraman liya ko to wontiang rail nipong oraman ola wontiang rail nipong te oraman ngen sautrakan pogita soje charmasa ng got okay sweat koras kinatang getrail soje charmasa ng got melel malian amanon te wiya kapakap ipuruta okay isay ganda amenay malian chapta mata waseli pogita soje charmasa ng got masa ng got makin renew masa ng got makin kapwi malian okay akin kapwi malian so kabreyang ngena trail ka may ipsabal malian soje yang yawasapan ipsabal yang malian nan masa ng got Arma como pangaki watak puksarawi kombanik sabal absujo wogla pui ko sayayar matama chegen matawata imek chegen wiya atay matamatawakan dictate atay action okay atay matamatawakan imekin kayu puyedi tamak chegen wiya all right tuwe jerail wiya Syrian court kai Aparel nor o mokit eduduetra mokitin sampa. Yang akan metrodo nan momot sokan berduetra warailar nan morin solang apso Keirda. Okay? Aramasman me ipsapal. O kolokolongi masanang god utana pang Keirda. Eso chakaken so Keirda. Aramasman me ipsapal apso kolongi masanang god. Sombar lideran bangin lus tomui o pilataman joror ang nipuko ato pogita masa ng kotro maging Keirda ramas nan maurin solang okay masa ng kotro chebang kiyang wiwiya kahit kwat likiala pagi Jesus masani makampakong ya kapayatay masan kan ari kilala na chalimpakong Jesus sapul mamasan kan pangin wiye poy na na chay mora irailakan magilkilang kichain Raban asa macay Pwoson wiyo ko Keirda. Okay? Yawewen Keirda nituan maurin saulang man. Kichayl pilka kosayame waliya kapala. Waliya kapala wewe ki utan wokla. Melel sang ew sangan maur o ong ew. Okay? Chay karasayang limwedi man me Utan kun wogla niyan sowo wiyala liparo ro. So iwe wen wogla mo. Man menta limwedi Limwedi gitmen kichikan mo limoti. So tame wiya chala sayar mo limwedi abugun kogola wiyala liparo ro. So karasayang aramasama yayi mo mon kichel rancho patrukul sakanakan so je plan tuwe jo buik chang sa limal. Hapan sa machay mo itong kray sa chay maur ak chay ko sang east to west. Pengko mo bang kasawiyata waklakan aramas mo say ko mo bang kasawiyata waklakan. Okay makom say kasawiyata waklakan prong sapal. Maramas nimpam kan say kasawiyata waklakan prong sapal. Yi karapan ay kang kakilaka mapopot kan. Metuwa cha ko mo sapal ram warakan sayk. Nanti yang ada we wong kot po mapang kasawiyata woklan aban ananom koten aban osame koten real po mial lipo an sawat armas pangakitar ronga chapatak armas mengkilang yar lipo yar result dan ngoy wiya kapakapki bilaud sang kauna tatongkenia okay men mokit nan manaman may bang kapakapchem manaman ng kot wiyaw po kita ekak wiyawi kaun Jesus Spain masanir tamak may kilang wiyak may kakwiya ok may bang wiya loud sang puya katlar akat kitong kitay ngayon sa rawi wat ki account kitay wiya papang kitay jay chukonong cha kulaw de la sirkan nan wasan sa rawiyo o purala ewi ka wiyawi ewi kas chichar okay chala nano prodong kot ni melel o Keirda renan Pwoson imo mo yan mo akatung karasayang kichain so achain Pwoson pan nan matuwe waluwo apan lap o apan Keirda tuwe achain Pwoson pan apan lalaut la o apan Keirda okay apan lap
o abang Keirda. So ismo puko ako mo kami. Okay? Imakarata mailakan maganda kapag kiniya pa ay Pwoson and Keirda ay ipasabangan ma kamu mo uyuya. Kamu mo uyuya. Ang kauno ekuar ng sarawi ekuar masa ng god. Po kamu yung Keirda metamir nan limamuikan. Makamu men Keirda emimremi. Makamu men tutueto luet emimremi. Okay? Po kita kamu me ban back pasang. Kamu me ban watek. Kamu me ban meditate matamatawa. Lesson pongi yo patienan wiya. Kaya may child kaparin ki rong ap sa ki yang wiya. Chay chaka Keirda. Chay bang ya ka pakap chay lang Keirda sa chaka pokita. Kot wiya sapol ma part te a pali ki chay wiya chay pali pok chay work together pa chay lang tatok pa na. Kaya masani co-worker ki chay yang I kauno tatok. Mia megot makauno ban wiya magchay chaka wiya. Mia megot magchay kak wiya. Okay? So back pa sang buksarawiya ba chay puko. Wata ba chay puko. Kito manaman sabol manggot puko mo. So chay co-worker with nganan God. Okay? So chay chuka kapopon ki ayo matamataw sabong makauno men tatong ganiya bangkalaw telay Pwoson. So eki yang chay measure of faith. Ansa me chay lipsapa lagi yang chay kisakisang Pwoson. Chay chorus. Apo sapul mo Pwoson ng Keirda minan lima mo ikan. O mo pilipil. Yamo mo na mo yapali. Okay, tuwe cho kom kowa kita makauno katkiyang kamoy. Yamo mo na mo yapali komen ka Keirda te komen memertor pewe. O mentaki. Okay, so niya chaykin watak masano tama kung kayo ka sampal kachaykin kisang nan tuwa niya chaykin watak at masa ng court tama ka sampal chaylan watak chaylan matawa kachaylan school ki kachaylan paikiyang o kachaylan kosaya tuwa prophesy kosaya masano pagkita masano mamawara kung kowayo wiya tame ko ton wiya. Okay, akan kowayo wiya. So ikaw wiya rayo me. Kingdom chariyaw. May bang ko saya suweto kawela Satan banta tongi tame dinda. May bang ko saya kapaya tao paita chon langka banta tongi tame ko saya. Okay, so chay ban watak masa ng court akan inda sa mga tuwetra. May ban may chay watawat Ichuka ko lata puga. May try matamatawa ichuka ko lata puga. Karasaba mapuga ay Pwoson. Ayay ay uya ko. Watawat matamatawa school ki pay kiyang uwi kata. Ama ichay school ki ekis chakota. Ama ipay kiyang ekis solid kakir trang. Ama iwi kata tuwa chay kosaya tame iyasayar arya Pwosono trang. Okay? So gachal watak o gachal matawa tama matawa ka maichay watawata ka ischa matawa matamatawa makasanete masano rey. Okay, meditate matawa ale tami watako ngay kaproto ngay maor o kapakap kilang ka ono tuwa fellowship nan masanang kodro puyan masan doon wiyaya kapralang ko try bake. Okay, matawa iskuli ki ka skuli ya so imi ko saya wiyata sapol mo call ran memorize la scripture. De week memorize la meisu. De wiyata mekot. Okay, yeramen mimi jo porta yang live. Mimi jo porta yang live. Abang ngilingilamaw, apa bang pantin komayan Keirda. Taman, makauno kamaur ketailar. An sa water raparapa kitron tatok. Pwedrin aramasay ko na pata. Armakampan meng pingka skuli kamay sang ne tama kauno mo itadar chale ne ugupa na patrong. Tatokan ngayon sa raw lalong. Udang kau na banta tongkin komoy. Kau na stuk lipi ki aramas. Chay makin lipi na aramas kau na so. O mo pilipilen tama ko wiya ni secret. Kau mo ito kau no. O mo study, o mo kaba, o mo memorize, o mo kaisizol. Tama ko wiya abansan salda. Abansan salda boy kita kau na bang
po komuita o tatonggung komu wasame konon tatongi. Okay, Mwomwen kauno. Amak chaiban sujamen cho kauno ap chai chonga buko bang kawik chai la pa chai shono batang. Te chai sujo bega wrong. So nan masanang quote lokayan kriyaw miyara kaninda logos o rema logos rema note kan queenie gitar pon kauna pata patient so korusya member my laksasong my kak print out o bleu ka school ki so logos oralap logos oralapa ta masanang quote to ita puk sarawi to ita masanin jungka magchay watak. Okay, buksaraw pon sang ni senesis lel ni kodial mo kana tang logos child irong itin ang pugok child watek. Okay, what logos ran koros so dragon kamatangala sansal tan kodiala kan apogeng ka Keirda atay la sola lalakong gila buksarawi. So dami ko saya logos may bang watek nan senesis lel nan kodial so kita punya kodiala pan tami watako abu wewe kila tama buksaraw masani korean lokaya wi makito kodiala ata rema. Okay, rema yeyi ngen sarawi nan masanang got imen takame masanam mor pwegi ngen sarawi got nan masanang got arima kin kiyang kitrail kodial kareta inena napalong aramasaman es cheap sabali wi watwadak puksaraw dami asa locus kelep sotra rema sotra kodialpa. Okay, locus pleo ka prayang masaninjung magchaygan watakata nan sapul machay puksaraw igan sam nan scripture koros sangat nan senesis led ng kodial at ang locus. Okay, masaninjung Ariaramas koros mesochip sapal, icha merasa, masaninjung merawata ko. Okay, aramas raganindaigit, raganindao, sepung kepuinen na raylaima, icha ragan wagitala masananggot. Wagitala masananggot, wawagi kiyang kodialpa. Okay, korusya mesochip sapal, kasotra leting en sarawi. Karata kodialin lokasan apan sotra wewe. Aramas may sapal, ngayon sarawi kiyang rail rema, kiyang rail kodial pan logos. Okay, ngayon sarawi kiyang watawat aramaso kodial pan tame watako. Karita aramas man may sojib sapal, soja sawasan ngayon sarawi sawasa na watawat, iwiya watawat, akak paro anaman patak, puen patangi, same. Sa otra meya sa mata aramas a puk. Okay? Ama aramaso ipsapal aban watak songan iran puko trama kom watako ma ipsapal ngin saraw bang kawewedi melap meso ipsapal aban straledi. Ikaraban okay aramas agan taigit. Raganin daw puinen wokitala tama masa ng goch masani. Okay, kamu yung ngoy pantan suchaka kawe pen puksaro masanime maban indung di song koros me Jesus wia so jo puken sampa ban audeta lep takum pugyo ariaw ta jaki yang kichaingen sarawi pogita ngen saraw bang ka wait king kichail okay kamarain kan me so jo ko tunampu apan parak yang kupranggot pogita ngen saraw maging kasale yang kichay kupranggot kareta inanan ako sampal melen may ban papunsa sa Christ ngay sa menup sabal ay wewe ko puksaraw ban bedebet korusya may sabal pwede ngeen troyo mo chaton kami chon naneo mo motso ngay ban chon naneo mo motso pwede kitray sabal at patangan ban sa troyo aban kaso sa troyo ni kodiala pa ap kamaray no kamaleta ialeta pokita ngentroyo aramas mesochip sapal rababte ponopon gita pokita socharal kodialpa artu aja kamau pa chali me Jesus masaniki kamau pa mail may pan kokola pui bangki yang kumail ngen sarawi arya ngen sarawi manet kotstor esai kotla kasampalo kantake
okay bak chai kau tak tuetra kau no inanan to melen. Eu karasa ba kau tak wiyawi aman serio ngiyo matak. Da okay chai kapaka pongiye pan mala pwe tak ogot. Well atak chai kau tangki. Pomak chai kau tak chai sujo we ke mak chai kak release mana manang god tamak chai kau tangki. Okay, po isang ang kau tangka me armasab de to isang kau no. Chai la nanang en sarawi. Sania chai lip sabal. Yata na chai momochos chilibilibil. Ke chai ko Russia nanang en sarawi. Okay? So ya wan imulan mata wasapol mangkot masan. Nan malika kay lel riyaw kichalpan payamaula. Inya chaypan mata wasapol mangkot masan chaypan payamaula. Okay? So suswa walu kichalpan payamaula o poikita. Masani mekin we nak masan ng god pokita payamaula o poikita. Okay, pak chay gan lama me atay tatongkan. Je pulpuk sarawi katrop ki megot me pit kauno pi bang focus po ki yang kak poita ay masani na sa pulmamasan. Ni atay mata kuprang kot kolong atay masan ng kot. Imakareta chay bang poita. Ngayon sarawi bang kachen kaluay ki chay wong nan song melil chorus. Okay, na so na isak wano, isak silula, isak payo. Ngayon sa raw yo, niya chay pan wiya mata wa masa ng kot, ngayon sa raw pang kalwa yung katel, nan memelel koros chay sukonong masapuek. Puek chay pan no sa kasawi, tama melel o tamas chomelel. May pan so lang chay ap so wat puk sa rawi, ipan mga niyang atak calls kan. Calls tuwedra, patak makarayang tuwedra atayel. Patak makarayang tuwedra cheeses. Agak ngilamaw abos chomelel. Okay, so magchaypan sa masa ng kot, chaypan ko popular. Ko yang ata mumotsulikam. Okay? So, kachaypan Keirda marainla ni palingen. Tama masa ng kot wiya yung chaypan Keirda marainla ni palingen. So, kumailakan making request prayer tong ya menlaw kapag kaniya po yung Keirda ya sapol mamuyan seren. Okay? Chaypan Keirda marainla ni palingen kayong korent riyaw tuwawi saksilu sang nita kay dek kapag ki apuya tatama watak masa ng god watak meditate sukul ki kapayata kosoya. Okay? So Chaypan asala Mwomwen cheeses. Okay? Nan bilsuswaye waluk chaypan asala Mwomwen cheeses. Last, masanan kot pan chapta kausan lalachail. Onia child pan, okay, pan chapta kausan lalachail. Karayong at child pan mauren kapakap. O apang pungla te kelaila. Okay, nan so na isaklamaw isu. Tami ko saya masanan kot red child. Panalayang at chay kapag na pungo kelail. Ang sa machay kapag pungaw na sabang. Ya kapag pungan, kapag meparak yan tama kuprang kot. Kapag meparak yan tama kot wiyayer. Kapag meparak yang is kachay ren kauno. Okay, so masa ng kot pang kawit kong kachay ler. Sampu kasoy, kakela kayang kachay. Menlaw. Icharera chay po sa sani chay puksarawi. Koros mesudo na yung download di sarapin ka poster ng kurupa ya hapsin lokayam tombe. Okay, so jo puksaraw ko rapaki. Puksaraw ito million yo number Thailand sa what. Tama chay ko toki chay len morla niya chay saygin jo kukulan lang chay lang ka morla chay paninikan. Kauno kaktatong kung chay ka morla. Yaramenaw yawi wampara no. Pwe wampara ninum saraw yo. Komi o ngoy wamparanin atrapanene. Okay, wamparanin atrapanene. Ni tuan okay akan mensongan kaudia yen der ismagido niya pungan patapatak nasang matawa ma isoja pay kiyang kauno ansa mi chapen mo itang Christine more. Ay panene pang ko sanya asa kamor. Okay, pueki kauno savuk puen yusuk.
Karena kita uya ki kap pukoki aman. Tama kau no ki yang kamu yang pukoki. Kampaka penenai, ilimbak melelen kamarela. Iya limbak angkoten, ikuperang koten, atai penenai yang kodong kau no. Kamu yang ngoy atai penenai yang kolareng kot. Paka kau non mo. Karena cakap kuya memerau ya uya uranen koto mai sai kalau kecar. Gay mai sai kalau kau ngai penenai char. Cukup na uya memer po isa sama ipanso mela pongat. Okay, isa sama resoban mela laka prosai kono bata. Okay, pak makchay tan sa trakon wasa, chelana kapakap songa. Main kaun Jesus kitoya yen kon, tama kom kon. Kitong nan ngene yen porta, nituan om katin yeya songongela, tami maskunong. Imumuna chay bang kapakap. Ichare uya kapakap ki, atay sinana kan meong at samba. Okay, kapakap me pantoke kuperangkot. Ya kuperangkot na ngong kilar atay paninayan yang maurla. Alright? Kailangan kuperamay korusya makatstobong kolat pachaylangak payaw daw pana o uya kapakap Chay kapakap. Kaun Jesus kalangan kami bagi at piliyo ko ba na sapul mo masan. Seperti sang kamu sekapata pat sepungi yang kamu ilela sangkit. Surrender sepuado at more bangku promi. O pagi yang kamu yang katina sangkit kela nan nganat. Ke mewe san songan medikam, songan mata-matau kan, songan ka school kan, tepil penat, inang te penat sutar kan momi. Ke mesang karam koros mesagan wato. Uyakiat men excuse mommy Lord. Kemesang kit kamauradanan nganat pangan kit. Nituanam katin yeya songong gelar puilanat maur. Pusangak berdasang slumbering spirit. I krasuk ni marang kaun Jesus. I belianu ko kausa waisang nampaluarat. Main kaun Jesus niat pangkan rong sapal mamumasan. Masanon pierce at mongyong. Masanon nisik at mongyong. Pues derme meren pania samawan sen porta. Poka mor leler ponat mor. Kom katin masanima kom katin anointed kid. Pues engka preach the gospel. Kom katin kasarawiya larat mor. Pues engka kalongi masanen kot. Korusia mamoitang Christ am mor. Kauno kasarawi yukala. Puenta tongkenung. Eso la pata dipomkan. Era perapagi tonta tong. Ben Jesus masani kapakapang kot sam. Pueng kakatarot na chon tatak. Okay, kasi chana na uyawi po. Amuhan paron ka ng kaya yugadi. Chon tatak uogig. Lukoriang kauno. Pagmangit ipam kan. Ngayon saraw siya tapom. Watak puk saraw yan pugang kakandayang menimpam kan. Okay, chon tatakan mong. Kams chana na taydel. Kumanana ya tababa kauno. Okay? Amen. Siwa kot kaun lapalap kalangan ng komi. Bepolang koten tiada pon mor korusya main siwa koti kapag kiyang kamuyar panenayo. O ya lady o Lord sapol mo kalangan sapol mo sawas kupromi ang gaten poeta. Kum gaten kupro kapayata panenay korusya. Yawa sa marabiltunin from kum gaten kapayata rail nor irailakan manane send kapag kiyang kamuyar lan send. Alan sentren kodo. Makamana sentren so minta sent. Nta aledi ni marang kaun Jesus. Okay? Aledi ni marang kaun Jesus. Chapang pungku pana chakapakap iwewe nat kodo life. Putama man kosoya nan kapakapet. Tama komen alesang kaun kosoya aledi ni marang kaun Jesus. Makomen aledi o maula. Tama so mauta aledi ay maula ni marang kaun Jesus. Pwoson kelep making kaparenta kot. Chaika kapakap kila trillion on kapakap. Sotra pwoson lale emal. Okay? Pwoson wawa ko sodalang kauno o confidence. Makauno pan sapeng. Kauno pan sapeng kapakapun pwoson. Kauno pan sapeng kapakapun armas puman. Iko sa yayar me pungo ako sang ren Jesus. Pungo ako sang ren in chang Christ.
Kareta makom sai kale makapan tipamkan nan malika wani sakwana sakwalu kauna sutrokoronge o mukapakap. Kareta chashkok bepon sa dipatraka nak chawiya kapakap. Chapan pakmanki yang kauno ogtra lady sabulma pasapan. Okay, kasik makomana moni main coach ya lady moni ipakir ongai kaskasik seli mapan kachkido. Monikak portanan pang, monikak portanan amukopoan, pogita, so jameko trapalang kauno, makomuyongoy kamelele. Okay? Kompilkak osame miya sangan somao yo doctrine tame, kom kowaki, makom soik, o soik, kompan purala kosawapan solar. Okay? Imoma. Kompan kosaya, chachandran tame somao is just somao. Somao kausuk ni marang kaun Jesus. So jam pungo manamanan ko Keirda pulake mela. Okay? Ma mimi tra kai season. So chakak uya kapakapsanan mongyong akauna pan uya mamerse trasapan. So chakak puya masani if we diligently seek him, he will answer. Magjapan lolong atrail rapaki kan eban sapan. All right. Kano ko tangkatan kapayata korusia. Menlaw nan siyang kapakap kay dek chance awat awari esak payo kapakap. Ikin ko tatra ekis puyang kakela kay kumail me anane ututeng kapakap palilaud imen kelekalep kiyay kapakap o yawar yang kauno. So may kakataro to sapul mo may kapakap kan o may pilkak wiwiya sapul mo may kapakap. Pero nang kod niyom ginisin suwat worship God. Okay? Kumailakan me amay chelap cho kapag kuptra ko mo na chapta Jefferson David so jo wewe giyai kauno ta mamangi. So chay kapag kier ma menor kauno so sa kapretoren panene. Okay? Makauno irong me solar mia kauno kansena mauyeti nong yongen panene kan audegen rai lamak o kauno ban pegi. Song chorus ma Simon and Wutingan treble, ka child release a child mak kaunapan pegi. So dark chorus. Okay, Satan can tick, Satan can wear at the poor, pokitail and poputilale. Up chaiban release Satan poputit nan penam poran. Okay, aron enemy mepan atakuk makabang kolam nongyong pokaunong kupurperen kinuk. Eban sawas o aban church is the right church. Pogita epokong aramas koros lela child munjiji. Kauno esoja irirong a child morin te kansa na mawa nan sawat nan sambawat. Irirong may eternal nan lang. O kito sapol makalangan emparakong koros. Koros me ban inen chakay pwekirail wrong Satan. Rabambim poputi nanarail so merawai rata. Tama kayu kasambal komuyo ngoy, kor datra mongyo. Pakaw na bang pungkung kitra, pakong kitra parenking kitra, o kido. The strength, okay? The joy of the Lord is my strength. Kaw na parenking niya, ima kakela ka, ay maurin solang, imo manachaypan matamataw. Kaw na parenking niya, kaw na pakpakeya. God is on my side. O kido strength, chachan chay lilang kapal. Okay, kom ka koror na no kapal. Hallelujah. Kalangan ng kupurumay korusya.